phone so what the word dear man the way your boys see it me na social media no so akoko de the amount damage contract is here e the amount wait me nye omaya who say wo mudin auntie Mr. George who say wo mudin and who be na no afre telephone ai am I when you abotre pa am what's it? E wonu yana na nka be wode. O se se adwuma. E wonu yana nka obedi na tema e ka sem huru sa kire na ka be wode. Mwamu PSA mudoba ba kupe muchocho muncho eye na natili na enema beji mekunya kesie ewo fidie iso eye attention TV so meba bebisi ensem egu meba be pepe mu na yese obi ehuni ekọ ewo oman Ghana ne nsembe na agi atese ewo social media nsem agi atese no efaye Maame Agradaa eho meba mo show subscribe channel no emame na mo share videos in across all the social media platforms so emfa emame sa na mo like page no say what you see and there's a comment in so title ding Maame Agradaa abeka nsembi e de afaye Aboozigi a group eho agi atese mo mienko na mo mienko tie emra wrong defense. Your wrong defense. Just imagine. Mama nim se maami niema oye emfa kwemu. Dada ba ye bechiao. Ohine wa ye bechiao. Mwa kasa nwa koti obi tu eti efi South Africa. Nam di obi 9 all the way from Zimbabwe. Nam ba be ye complete set no ewo hefa. Ewo US. Just imagine. Yenkwe. And kawadam phone so what the word dear man the way your boys see it me na social media no so akoko de the amount damage contract is here e the amount wait me nye omaya who say wo mudin auntie Mr. George who say wo mudin and who be na no afre telephone ai am I when you abotre pa am what's it? E wonu yana na nka be wode. O se se adwuma. E wonu yana nka obedi na tema e ka sem huru sa kire na ka be wode. Something we di na tema na e ya. Opa wanya fe. O se ya cafe. Opa wanya fe. Wallahi da touch. Da be dey mata ya afteranta. Obi ya made anya mo ya ho. Because ankrofo no ye di emu bi atema na mo gina so na mo ma likes na mo ma comment. Will fire. Yeah, fire mo. To the something why enye. What da be na wo hu no. When da be na wo hu no. Wanu won fa boni ncho. Ye ne na ku nyina ye ne kwaye fine no. E woni tirim say wodi bi be ye no no ye no. What? This is how she is and she will never change. Ti so wonyanya wo tetimu a e de me pa chobe. Wonu wa anfa nani anto. Say we try to kids grandma will be say one bragana. Nipana woba no a rest allowance kahu. Bet when you plane crash you. Me two way. We try to kids mom say me kwa Ghana me two way. Mommy pocket money. I won't go. Because me I'm so plane mutina. But they risk their life to take aeroplane to hey. What's that looking on me? Awesome. Hey, Asamo, hey. Asama e bloody ampa. Amaso wa fa man aboka. Ka so so a ekita no so a ye die afiri nsem of aman. Na makara na be na udi of aba wo fa aman sa na no fe fi. Mo free wona. Mo jana. Akofo npa fofo de ahye ho no mo no. Wa kwa hye ho no mo no ka hu say wo de be yew. Oh yeah, the pay. Agras ka namboa and I said they what the pay you no the yew we are. Wa ba betena se so. What wa ba betena se aye den esu. Me de bia me ka kire. Me a me gina ha sei. Me nko a me sra korampo enu 20 euro. Me nye makeup me nye se. Me a me natural color na me gina se ni. Apart from lipstick and a metro. Now when I yes am this a man metro wa Ghana ho. And I person me who so me I go make sure no man's land. No man's land.
Ewa hin. Me the pin ebe wo say so no at the two to say balu. What you say two say balu. Ne ho ya omobbo. Obi a wono mo giti sika Ghana e komo de nkrofo. Nkrofo pe wheelchairs atinem. Musika ni duma bidi. Obi a wono watimi abo ni papo. What say? Obi a wose fia mani despite o hia usika. Huh? Father Dixon o hia usika. What's up? Me aminua Ibrahim o hia usika. Ken o hia usika. And so this woman have the ball to insult of hey. I don't know what to him. I don't know what to him. So oh ye nyame adwuma. Nyame adwuma nkaso. Eish. Oye nyame adwuma sesen. Wa mekuna dum pa acha mechia. Nyame adwuma be na oye no wo no mo. Onye nyame adwuma. Hey. Me kasa. Ana ayo nkrofo yam hyehye wo mo. Do you think this woman is a woman of God? Eish, gosh. Do you think so we nyame nipa? Oh, all right. Hey, sa wo de munim. Wonu de wo hom kasa kira asafo no. Hi. Hey. Wo betimi atena se a, wo fa eduro ntena se. Wo didi nro na amana kono bodu ultimate sena. Ba kwa me we de mame fa ama so. Ba kwa me. But omo ka quote bi wa ha say. Ye ma quotations bi wa ha say. Omo say Agradaa nye nyame nipa. Men try ma side na nkokora ma me say omu ansa. Ah. Aha. All time we be kase obi nyame nipa no. Ebua no eniama ba kunyi miensa odi begyina so obeka so obi nyame nipa. Masabe Maame your friend a young doctor evangelist. Prophet, say the crowd of the prophetess account. Oh, internet. I will see a mama about so much share more. Sister Rosemary, Sister Nyakwa was Sister Santua Brass, me pacho was so. Hey, Asemben, you must say a grass co nyanya minipa. That's on in Bible, no man answer thing. To us so. I've any at Tonka. Enti this me na ba somse ba e kire dem timi kwa kire no nkire me ade enti a wo just o ka se unyi nyame nipa okay bi she efom okay yentie me because you know say empanyimfo from Nigeria ene be odin no ya enya de ketu akora em se on be odin no ani anahin bia na echi ne kotu enti ebi obetimi a kire e niam ba akumienu nyensa bia ebegyina so a ekire se onye nyame nipa nkasanse wa bia mu ye bia ke betima di mu mate yanko kan ro se ebia obi nyame nipa ne de e odi ya na nsim no ebe mate yanko yene mate me say on akwa ababiem ediba attention TV so me pamocho mo subscribe channel no e ma me sa na mo share ye videos na across all the social media platforms no emfa e ma me e Facebook e TikTok e Instagram baby connect na mo like page ni so e ma me sa makra mo da sene yes ambition